chibai ule July ni somni pakwa sang ni somni le paruk kania Middle East boina kalzela in beina theng soitur a tari lova ma se he boina kal chhozela hian US President Donald Trump pan in biak na kan neya in biak na akal mek ati lain Iran lam chuan in biak na kan nei lo anti vele tlat maya tu thu soi hinge dik zokanga dik lo zokang ti po soi thei ani lova US President Donald Trump chuan Iran hian in rem na konga zo lo chuan na takin kan beile ang tien vauna thu a soi non le ni tin tuna hian Iran lampo an buai hle maya sarkar du lova lung oi lo na an lan tir lai khan mi enge moza tan mana khai hlum po an nei nual to ni kha thotran zinga khan mi pahni an khai hlum le a hei hian Iran mi pui thin rim a chok tho le na sat le maya he thil hian tual chung boina a chok chuak le lawang ti po a soi thei lo an tia ni US le Israelin Iran a be na hi Iran hian atuar na sa to hle a tuna hian an oil thar chhuat te po atlangiam na sa em a heti mek lai hian buaina ber pakhat chu Strait of Hormuz khar ani awanga Middle East atanga ram rang oil le tu ten oil an phur chhuat na konga har sat na an tok hiania hemi konga hian China hian tuna hian Iran riat pui thlapin Iran tho pui Houthis te alo berema an ram ta na oil phurtu te chu an kaltlang zelani ti in report a le ta a he thil hian Iran le US Israel in beina hian alo puiru reng ani ang a ti ngai dan thar apiang le a China rin hlelna ati zual le hle ani news kan siam fel vek to nuwa Iran chuan Jordana US military base te missile mangin naron kap le ta chiam maya he thu hi belle kan du awangin kan news upload to mi pui en thei tura kan da chua main kan delete le kan siam thale a chu wangin an nulam thu nem po hian in mil lo de hlik ka omani point kan lo khathiam don ya Middle East buaina anon update thar bera hian US sipai mun poimo base te chu Iran chuan ballistic missile magina beile ta a US Central Command chuan anram khuna tlai lam dar nga le minute somli panga India khuna nilai jing dar thum le minute som le panga khan Islamic Revolutionary Guard Corps sipai te chuan Middle East a US sipai te lambun tumin Iran atangin ballistic missile engemozat an kap chuaka Iran missile ka chua zong te chu hlotling takin an lo kap chia an lo dang ti an puanga US sipai te chu uluk takin an inveng zui ranga eng po thleng se in pe atin anom me kani Iran hian Jordana US military base te hi bein ballistic missile palizet aron kap chuaka US official pakhat chuan hei hi beina lian tak le rap thlak tak ani thuwa soya senkomin hemi thu apuan nu hian Iranin inbiak na palaya tana anman Said Mohammed Marandi chuan Iran chu indona puitling olautuar machon turin a in pe vek thu eksa apos ngalani Saudi Arabia oil mun puite po Iran thlop militia ten drone mangin beyan tuma Saudi air defense ten an lo kap thlabokani Yemena Houthi rebel te point Red Sea Saudi oil tanker pakhat chu ballistic missile nan kap boka Strait of Hormuz honzui ani theinana in biakna kalpui ani theinan US sipai te chuan Iran be anchol sanri ania US President Trump chuan in biakna hian ra tha achua ani lo chuan sipai te manga be na athleng zui le ngei don ti asoya eng angin nge an chan le tang riat alani lova US lam hian hemi konga hian thu chua an la siam lawa Trump point eng ma la soi lawani in biakna a an buaina lian berle anin rem theilo na po Strait of Hormuz tuipui kong hon le hon lo tur chungchang hi alani chhomek bokani February ni somni pariata Israel le US in Iran an be nuwa in ka chol lai lok hi an nei fowa heta in ka chol lai lok an nei lai po hian Iran hi ral thuam ma ron che chuak masa ani zela tuna po hetiang hian ral thuam mangin a che chuak masa aron tang le a
eng angin nge boina hi akal zelang soi thei ani lawa US President Donald Trump hian a soi ang hian ma ala chho ani chuan in beina hi ana sa hle turangai ania tin Iran lam hian indo pui tak tak ma chhon turin kanin pe ti in US a chou hle maya eng angin nge US hian a chan le tang news te thil thleng hlimani awangin thui tak mu tura la om lawa heng thu te hi chiang kuang zoka mu tur om huna ron tar lan le vat kan tum don nia kan news buat sai masak te ngai thak chun zom te ang kan thu thar muang ang te kan ngai thanga chumi ma chuan kan channel min la subscribe lo ten min subscribe ve theu turin kan han ngen chewa tin like le hype te min lo pek sak turin kan han ngen thar le chewani thole jing khan Iran chuan Isfahana mi pahnih a khai hlum le a sarkar do dala mi puilung oilo na protest tel mi pahnih a khai hlum le ta hian Iran ram chung kiltina lungai na thinrim na le du lo na satak a chok chuak le ni Iran mi pui tam tak chuan heng mi pahnih an khai hlum le hian Islamic Republic sarkar an du lo na chu ati zual sawa sarkar pai an du na le an tum atiru sau zokani ti inan soi Isfahan le Iran khopui rang rangami te chuan an khai hlum tur hi thul ani le ngei be seina sang tak nein zan khuwa in an ngai changa khowar nuwa heng tlangwal pahnih te hi an sun thu an soya ven himna khau hle ma se an khai hlum na kianga hian zan khuwa in mipui an pung khoma heng mipui te hi chel an ti thu le Waisen an ti thu an soya ni Amir Hossein Safari le Abul Fazal Sepahi te hi January niriata Isfahana Ali Khani Square tual chung buaina thlenga khan aphu sapol ni in an pu'a thitura an chung thu an rel tlangwal som pahnih te zinga mi an ni Iran sarkar thu nei tu te chuan hen tlangwal te hi ven himna na thok security personnel mi pali tha na te in le bungro hal le ti chiat na te mo phurtua an pu ani hemi chung changa hian Human Rights Pol le United Nation mi thiam te chuan an chunga ro rel na chu adik lo hle ti in an soi sela nor lui na awanga thiam lo in chantir na kot khar noya ro rel na ania atuar tu te an lanau pan e ma wangin thu nei tu ten an du angin an ti nimia lawa anin puan lui tirani ante Iran sarkar thupuang tu news agency mizan chuan Safari le Sepahi te hi thole jingkar khan khai hlum an ni thuwa puanga hei hi July ni som pakwa a Gol Muhammadi le Erfan Esfan Diari te khai hlum an ni nuwa mi pahnih dang an khai hlum le masak beran nia hemi thu buaya hian mi pariat dang po thi tura thutluk na siam sak an la om mek ani thotan zan khan thim hlima Isfahan ko thlera chuan mi pui an pung khom na sa le a pulisin an zui ta chiam maya ti in mi tak mutu pakhat chuan a soi mi pui chu ko thlera an tlan kwal vak maya sipai le police te chuan an zui zela ma se mi pui hi an in thiar filim du tak chuang lawani heng oi soi lo khai hlum tura an ti nu le pa te le chung le khat te ril ru po hi an ngai tua pui du ai lawani ti in sarkar thu nei tu te an dem hle thotan zana Ali Khani Square chevela an khai hlum na tur thir do san an hung ti thu adar nu phei chuan ven himna na thok tu te an pung khom nem hle ani ti in mi tam mu tu te chuan an soya social media lama an tar lan danin khai hlum lawa he khai hlum tura thu pek hi ti danglam ani beiseya mi pui pung khom te le sipai police duty te in kara buaina po achuak zoya in sual buaina le in nor buaina te po athleng hialani Londona Iran mi le sa te po thotan zan khan Iran embassy pona pung khomin sarkar ro rel na chu sut le ani beisei takin zan khuwa in an lo pung khoma an ngai chang ve ni Bandar Abbas Pardesh khomain le khopui danga po sarkar ro rel na du lovin mi pui an pung khom na sa hle ni
Bandar Abbas tual chung mi pakhat chuan Isfahan mi pui te chuan heng thil hi a thleng le ani chuan rampuma mi maktaduai tam tak kot thlera an chuak le don ani ti he thil hian alan tir ani kutlong poin zalem na kan sual se lang ti en mi pui kal khom te hian an soi ani ati Bandar Abbas mi pakhat chuan Isfahan mi pui te hna Iran mi pui te hi thukhat wa in kan lain tel khom tlat zela kan lading tlat zela ni ti le sarkarin akhai lum to zong te kan hrenga kan thei ngil lo ti kan lan ti rawangin lom thu ka soyani ati mi pui ta chuan heng tlangwal pahnih chung te an tuar pui zia alang chuak ta chu an lungrual zia tilang tu ania lom an ti en heng mi pahnih an khai hluma wang hian sarkar an du lo na hi atop pha tur ani lova mi pui an ti thin rim hle zok ani ti en an soyani mi engemaw zat chuan teran sarkar nena indor na nei mek ram te chu heng mi an khai hlum tur dang tura engma an ti lo hi an dem hle a chuti lain mi then khat chuan US President Donald Trump chu tlang takin an zota engwangin nge mi khai hlum na hi negotiation indor na a tel ani lo ti en Trump an dem hle United Nations UN expert mai sa to chuan tho tan ni khan Iran thu nei tu te hna heng mi som la te hi khai hlum lo turin angena expert te chuan close quota fair trial a mi alawa thutluk na siam sak an ni thu le nor lui na wanga in puan lui tira thiam lo in chan tira khai hluma sarkar an pu thu atar lang bokani heti lai hian Iran lam hian US President Donald Trump le anupui hi ti hlum tumin ma an lamek ti an soya khoya nge Melania hi tha thei ani ang tin IRGC nen inzom na nei Tasnim News Agency chuan US First Lady tha dan tur zirtir na video ati chuak tarup maya Tasnim chuan he video hi ruang am sang le ruang man na secretive network atanga thucha anlak ani thu asoya chubaka Trumpa fapa Baron Trumpo adot le aniyang tien an vauzui bokani Tasnim News Agency chuan thole ni khan US First Lady Melania Trump tha dan turwa manna le rot na te lantir na video hi ti chuaka e video Jerusalem Postin amu dan chuan Iran ta na zalen na sual tu te chu US President Donald Trump anupui First Lady in dor atlo chuat hinte thi thai turin atia in riat tir na hi security network chi sang atanga lak ni en an soya Melania i ven him na thok tu te kal phung le New York akal kwal na mun sang te atar langani e video a hian First Lady chaklo na ber chu fashion angai na ema hei hi ani ti in atar langa New York fashion dor lar tak atlo thin te chu freedom fighter te tan be na mun ram chang takani ti ira soibok video chuan Melania i ven him na hi apasal President Donald Trump pa veng him tu te ang ani lova tim dang kot nem dang le thil ti tur plan dang dai te an nei hlom ti atar lang bok Jerusalem Post chuan e video hi IRGC te propaganda ani ti le ram hruai tu nupui tha dan tur fia taka zirtirna ani thu tar langin video a thilom te hi an pompui lo thu le platform sang atangin dan bo chiat wangin delete ani to thu tar lang bok Tasnim Telegram account na he video kai toy an tarlana chuan Melania in dor atlo na biala na thok tu te hne na akal hun tur anin hriat tir na te ngai ven turin na cha an be na hi a hlo tling ngai theinan tur la om neurotoxin ezen pe kani chuan a thok chakin a hlo tling berang ti in an tar lang boka chuta tur manga midang hriat ni lova mi tu emo rai dan te chu kim chang takin an tar langa ani lo point Melania i dor tlo thina designer tele manager te sumtam tak manga tham chu du thlan tur dangani ti in an tar lang bok teran prosecutor Ali Salehi chuan an hruai tulu ber Ali Khamenei
tha ani chungchanga US President Donald Trump laka case yakin thiam lo chantirna indictment ti chua ani to ti tholeni khana soya hei hi IRGC kai noi First News chuana ta langa an pu na rang te hi leichunga sualna ti pungtu corruption on art tual tha na mi ti chiat na tumlok sa a mi run mi khoi chiat le firfia ka chet na te an ni Iran dana chuan leichunga sualna ti pungtu le tual tha ta pu te hi khai hlum thei an ni press conference a soina sale hi chuan indona ne na in thunzom case za somli hi chuizo ani to a chungzing a chuan case somsari pali hi US sarkar le Trump kai noi an nia case som ni pathum chu Israel le Prime Minister Benjamin Netanyahu kai noi ani ti inatar lang ani US President Donald Trump chuan Fox News nena US chuan Pickex Mountain chu khovela camera thaber per mangin an en tharenga buaina lian thamani lo ti ina soi thole ni khan US President Donald Trump chuan Iran nen in rem na lawani chuan Pickex Mountain leile wantlang thil dangte ka chiat ani ang ti in vau khan na a soi non le a Fox News nena soi ho na thatak an nei to ti in a soi bok Trump chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu wan Iranin nuclear program adin tharle dan chungchanga intelligence an pe ti hi a phalawa khathil soitur khan Bibi Netanyahu kama mo lo Bibian khatiang min hril chan chu indo chungchanga hian US min thunzom tlat adu wanga ni ti en Trump chuan a soya enga tinge ka hna chau i soi mai lo enga tinge khovel hriata ipuan chua kher tia a hril thu a soi bokani Trump chuan Pickex Mountain chu khovela camera thaber ber mangin US in a en tharenga thil buai thak a omlo thu a soya an nuclear mun te kha kan ti cheto a in rem na kan siam lawani chuan Pickex kan ti chiata nga yang in rem na kan siam lawani chuan olsam takin kan ti chiang ti en Trump chuan a soya hei hi Israel huna laida ruk Trump le Netanyahu te in mu na tur an ruah man ma loka soi ani US President Donald Trump chuan Iran an bom na kar to pa an chol san nuin Iran nen in biak na thatak a ummek ti a soya amai ro chu in rem na kong a zo lawani chuan US chuan Iran a be na hi chunzom le ani tur thu in awawani Iran ero chuan US nen in biak na thar neyan tum lo thu an tar lang vele tlat thungani US in Iran be an chol san nuwa khovel puma oil man atla niam le ta zela Brent crude man po US dollar somriat le pasari vel ani le toni Iran chuan Oman nen Strait of Hormuz en kolin long lut le chuak te hne na tangin helai tuipui longkong man hila katuma US ero chuan indo ma angkhan sum choi ngai lo wazalen takalong tlan tir zel ala phut lat thunga Oman ruah man na thara chuan Iran chau hian thunei na sang ber chang lovin Asia ram rang Strait of Malacca a Indonesia Malaysia le Singapore ten anti dan ang bokin poisa pe phal ten an phal ang an pek te chau lak saka voluntary contribution akal puizui ani ang antiani Yemen rama Houthi helte chuan Saudi oil tanker pakhat chu ballistic missile mangin an kapa an kalkong atang hian an kirtir le mek ti an soya US President Donald Trump chuan Iran beina an chol san chungchanga a military ho tu te thuron apoma amai ro chu in remna a thleng lawani chuan Iranin thilpoimo tak anei Pickex Mountain teran nai taka nuclear muna le nuai thuk taka an thil phum te po beile a hrelo thuwa soyani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan President Donald Trump panena Oval Office in biakna an nei zo in an ma ni hun Eastern Time chundar som pani le minute som ni panga India huna zandar kwale minute som nga le panga khan White House achua sana White House ina tarlan danin he in biak na hi an ram hun Eastern Time dar som pakhat le minute thum India huna
dariat le minute somthum pathum khan tran ani President Trump chuan Oval Office President Zelensky le Prime Minister Netanyahu te nena anin kom na hi ati top to a in biak na pahnih te hi anra atha in mason mapui takani ti in White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Trumpan Netanyahu le Ukrainian President Volodymyr Zelensky te a ran ve a amu nuwa exa atar langa Netanyahu le Trump in mu chungchang thu hretu Israel official pakhat point White House thu chua hi thlop tatin in komna thatak sarkar ho tulian tenen po a boruak zang khai takanei ani atia huai tu pahni te in kara boruak thale in remna thatak alang chiang hle ti in he official hian a soibok huai tu pahni te hian eng po thlengse Iran hian nuclear ral thuam anei phalani ngai lawang ti in tum thu mun an nei thu anem nget non le ni chubaka Israel le United States te tho ho na thatak tun thlenga langet em chungchang le Middle East a rem chang rang on theite an soi ho tel bok ram pahnih huai tu te abiak na hian media lamtan lu phal ani lovani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thole ni khan US President Donald Trump nena anin mu chu an pahnia in biak na an lo nei to zinga in biak na thaber ber ta zinga mi ani thua soya Iran le ven himna chungchang danga tho ho zui zel na thatak an nei thua tar lang mo phurna in trom tlak na le in thlop ton na thuk tak lang chuak in biak na nia Iran in nuclear ral thuam anei lo nan le thil tum dang te puitlin ani theinan tum thu mun nein thil kan soi do na ti in Netanyahu chuan anin biak zo nuwa apisa atanga video anti chua hebrai tongin asoya White House thu chua anta landanin sarkar pahni atangin mipoimo lal tak ten telani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan heng in biak na te hi ra thale puitling chua thei tak an ni thua soya Israel ho tu pakhat chuan ruai tu pahni te hian US le Israel tho ho chungchang le Middle East a ma khot hatak tak om theite an soi ho tel thua tar lang ve bok Ukrainian President Volodymyr Zelensky pon White House a in biak na thatak an nei chungin US President Donald Trump nen Kievin Patriot missile interceptor an mu dan tur le in rem na kong zong tura in biak na thar nei dan tur chungchang an soi dun thua tar langa Ukraine mi puite nun na hum him nan le rem na thlen tura kan tran rual na zong songa kalometi in Zelensky chuan in biak na an nei zo nuwa exa ata lang ve bok anin kom na hian huai tu pahni te hian Patriot interceptor siam chua phalna license chungchang le Ukraine in do na ti top na na in biak na kong thar siam le dan tur te an soi howani in biak na kong ti nun thar le hi apoimo ani kan pol ten in biak zui zel dan tur chungchang akim changin an ruwa manang ti in Zelensky chuan a soyani Ukraine huai tu chuan Senator Thita Lindsey Graham a vuinia hian Trump nena atwar pui thu athlena Graham chu Ukraine thian thatak ti in a soibokani Irana defense official lian tak pakhat chuan thole ni khan Iran defense industry chuan ral thuam siam na an zau zela boruak le tuipui lama an sipai chakna te ti pun chu an ngai poimo berani ti in a soi vele tatlat maya he thu chua hi March tha a US Defense Secretary Pete Hegseth Iran Defense Industrial Base chu chefai thak to turangai ani thule an ballistic missile siam na mun te chu beidon thak takin ti chiat ani to alo ti tenen chuan an thu sei hi leile van ang vela inkar hlat ani Irana Acting Minister of Defense and Armed Forces Logistic Brigadier General Majid Ebnol Reza chuan IRGC lamtang Tasnim News Agency nena Defense Industry Production Line te hi amma ayana sa in athok rengani atibok hati rual hian an sipai mun poibo te an beya wangin
Iran ral thuam siam chuana chu ti top ani chuang lo ti a soi boka kar masa a sinai thiaringa khan big hexet hi Iran military te ti chiat vekle in beina ma chon thei to lo tur anga alo soi chungchanga khan zo na zo ania he athu soi hi adik tak zetem ti ro fia taken big hexet hian a chang zui talawani kha analyst Nick Robertson chuan Iran le US boina kalsel chungchang CNN ne na soin apmuna in ka na topri ma se US le Iran ten thil thenzel dan antarlan dan hi a in thlau hle maya ngai to na ati thui hle atia thotan ni khan US President Donald Trump chuan Iran sarkar ngen na awangin US chuan Iran be achol san ti asoya anni chuan moi takin khongain chol ula in muang uti in min nge na ni ti in Trump chuan asoya chuti rualin Iran ero chuan thila thlir dan adang hlaka an thil phut te ti hlotling turin hunrai tak thleng in beipo anin pe ni in an soya Iranian Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagay chuan Trump pathu soi chu adik lo ti in luna ri chuan United States nen in biak na engma kan nei lo ati amma in Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi poin Iranian palai te tangin in biak na chunzom turangen na engma omlo alo ti to bokani in ka antop san chung hian Iran chuan US nen nilovin Oman nen Strait of Hormuz chungchanga in biak na an neya thole ni khan bagay chuan Iran din mun chiang zokin atar langa Oman nena anin biak na chu ra thatak chua thei ani rualin US nen chuan in kai noi na engma anei lo ati thungani Iran hian US be na hi atwar na sa hle a harsat na sataka tok meka Iran official te chuan an ram mi pui te chu NRC mangtlem turang enin harsat na tok mek ten an mamo zual pui an mu ve theinan an pawar man titlem turin an nge na ni US le Israel ne na indo na an tana tang khan Iran chuan ni tin natural gas an siam chua thin zat an siam chuak thei to lova million cubic meter zan hi som thung vel zet a hlo to ani ti in sarkar thupuang tu Fateme Mohajerani chuan thole ni khana soya het hu hi Irana Islamic Republic News Agency Irna chuan atar langani gas siam chua atlak niam chan hi refinery a thlit fim tur an pek thei zat atlen tak wangania hetiang ani awang hian power plana an pek thei zat atlatiam ta ani hetiang ani ta kawang hian mi puite NRG ren chem tura ngen kan ni ti in Mohajerani chuan a soya tholeni khan Irana Chamber of Commerce NRG Commission chuan ni tin gas tlak cham na hi asang chhozela million cubic meter za thuma tangin zali somnga ani to ti in atar langa chuti rualin anram hian megawatt singkhat le sanga ayatam electric tlak chamna apma chon meka petrol siam chuana po mamo aya atniam zui zel thu Iranian News Agency Pentek khap chuana tarlang sarkar hian khote zok village lama gas pack hi ti topa chumi aya liquid le manro tangkai te pe in mar thlang lama mi te chu an khosak ol sam zok theinan tan alak po angai mai thei tin aras najafi commission ho tu ber chuan a soi Irana Energy Ministry chuan apma in Iranian te chu air conditioning mangtlem turin alo cha to a hei hi Iran marlama electric pack ani ve theinan ani Iran marlama hian khwa alum em a kholum zong hi degree Celsius somnga aya sang ani chho to ani ti in Iranian state media chuan atar langani Iran thlop Houthi ten Saudi port te an block thuan puan nuwa China chuan Red Sea chimlama a oil tanker te beyan ni lo nan Houthi pol te dorin in biak na anei pui me kan ti in he thil khetu mi paruk te chuan Reuters ne na an soyani Houthi te hian July ni somni khan he khwa khiat na hi an puanga hei hi US le athian ram te laka
indona kong tharania Middle East bia lama mun rang pan oil le bungrop phur tanker te be na po an zau zelani Beijing chuan Houthi te hnena an tanker te him taka an tlang theinan ti takzetin angena ni bapel mandep Red Sea chimlam kot chwa yamen pia loka oma long veiwa na chungchanga Houthi te tlang taka dor tu ram masaber te jinga mi ani ti in he thu hretu te hian an soi bokani Beijing hian State of Hormuz Iranin akhar wanga oil harsatna ommek phuruk nan Saudi Arabia a Red Sea terminal abik takin yanbu atanga China a oil laklu te hi akal tluan zel adu le a China Transport Ministry Houthi Media Office le Iran Foreign Ministry te chuan he thila hian thu chwa engma an la chiam lo thung Kepler le Maritime Traffic Data tarlan danin Houthi in khwa khirna an puan nu khan atlem bera China pan oil super tanker palizat chuan Saudi port te atangin crude oil an phur chuak to a bap el mandep po an zo tlang to ani China ho tu te chuan hetianga long tlang tu rang te hi Houthi tenen anin rem siam zela he an chet na hi Beijing le Houthi lamin Tehran Iran po an hriat tir bok tin Reuters chuan ata lang Houthi te chuan hemi ma hian International Shipping Company te hnena email mangin Saudi pota bungrop phuremo da tu te be anni thei thu hriat tir na an lo siam to a hetianga ven him na chungchanga thil lo a oma wang hian bapel mandep kaltanga Red Sea lutum tanker then khat chu an kong an lo thak tir to bokani Lloyd List Intelligence le Marine Traffic Tracker te tarlan danin oil super tanker pahni New Champion le New Prime te chu Gulf of Eden atangin tuipui zau zo ka an kir tirani New Champion hi yanbua oil phur turania New Prime mero oil phur sa ani thung heng long pahni enkol tu Associate Maritime Hong Kong a chuan he thila hian thu chwa an la siam lawani Houthi te chuan karmasa khan Saudi oil tanker pahni Encilia le Laila te chu missile le drone mangin an bei thuan lo soi to a Maritime Security Analyst te chuan Encilia bei ani thu hi an nem hneta Laila bei na ero Reuters chuan afia hlei theiri lawani yan buwa tanga bapel mandep paltlanga Asia pannan hian ni som parukuvel hun angaya amairo chu helong hian Suez Canal le Africa a hel chuan ni som nga zet hun amang thina ni Houthi te hian China nen in lai chin na thatak an nei renga amma point Saudi Arabia atanga China a oil thon na chungchanga in biak na thatak an lo nei to thina ni hetianga China le Houthi te anin bethiam tlat mai le heng anin biak na te Iranin alo hriat pui zel mai hi mitam tak chuan he in do na hian thuk takin China hi a in rola chu wangin an oil phur chua konga po harsat na tok lovin anom thei pha nia an ngaya he in do na hian China hi a in rol thuk le a tuna chuan oil awangin a in rol na te hi thuplei thei lovin an in zom na that zia hi hunin aron tar lang ta nia an ngaya ni an boruak hi angin nge kalse lang soi thei ani lova US President Donald Trump pan in biak na thatak kan nei me ka ti lain Iran lamin an phatat thunga empo ni se ni khat nu vela chuan thil kalse dan tur hi a riat thei to tura ngai ani India ram lam thu thar ngai tha ang NEET exam paper leak out awanga buaina kal chho sela India ram ro rel na sang kot chuan buaina chua laya zilai tang te chu chua jalen vek turin atia tin khathila sarkarin mi pui poi soilo ten andik na chan vo hum hal tuma buaina siam lova lung oilo na anlan tir na konga sarkarin tharum mangtele engebo ral thuam lau omte amang telte tharum manga mi pui anek te kha dan bo chiat na ani ti in asoya sarkar la mero chuan
mi pui pung khom notar tura sarkar malak na chu dan ang thlap ani ti in atang thung ani kot chuan kha buaina thlen laia mun rang ranga kholaya CCTV footage tele video clip rang te chu ti chhelowa da thaturin a riat tira he thu boi hi eng angin nge akal selang ala riat lova kot hian alangai tua zel don ni en alang in kha buaina awanga Bihar lama zirlai protest te not datura police pakhatin van lam khoya AK-47 alo ka pu awangin kha police po kha suspend ania ban ani don em ti po tuna hian achung thu rel ani don ti in antar langani BJP sarkar chuan lir thei tui petrola ethanol pol chungchanga ti lui na in bat lui na in tuna hian ma ala a petrol fare litar somriata litar som ni zel hi ethanol an polta ti na ni ethanol hi chu tlemlai deuh khan Freddy Vil siama ziak chiang kwang takin kan ron ta lang to a hemi konga khovela malam saber tu chu Brazil ania tin ram rang te point ethanol pol hi an mang thowa ma se an lir theya zirin ethanol pol du zok loten an du ang an leitur kha sarkarin aneya an du an thlang mai tuna ero India rama chuan ethanol pol vet manangaya adang hi du thlan tur a om chuang lo ani hetiang ani awang hian mipui an lung oi lo em a he thu hian chai a hlo le hle to ramdanga chuan ethanol man theina tur hian lir theite hun rei takatangin an lo siam danglam to a chutiang anga anin peisa vek nuwa ethanol hi an mangta a India rama ero kumsang ni somthuma mantura remruat na lo om sa to chu sang ni som ni panga a ti lui na yen hun an pot toya mipui te chu du thlan tur po om chuang lovin ethanol za asom ni pol kan man nge angai ta a mithiam te chuan heng ethanol man hian lir thei ati chia a tin ethanol hi atoi zonga soi chuan tui al thei a chuana chuan chua ti mai tai langin a fia mai ome hemi siam tur hian fu te vaimim te le thlai te chu zu kan bil ang hian an bila ti chuan zu ang hian an thlor le ta a chumi atui fir chu tuna kan petrol man litar somria ta hian litar som ni zel an pol ta ni ethanol an pol hi tui atel lo thei lo awangin chung tui te chuan kan lir theya arabar te atimoi ma a tin lir thei engine thir te po achia tui ek ma a ti in lir thein atuar thei zia an soya tin petrol firang khan akang hi anat velo awangin petrol pangai ain a hek em ani ma se hemi chungchanga hian kot lama an kalpui chuan engma fin fiana ala omlo ti in sarkar lama kot hi atang thlata eng angin nge he thu hi akal zelang riat thei ani lo hemi chungchang hi puwan nei thanga chuan ti hian posiamin aron ziaka hei hingai thlate ang tunlaya soilo petrola ethanol polle kot thubuai sarkar lai puin E20 petrola ethanol za som ni pol chu rampuma April sang ni som ni panga atang khan ahman lui tir ta a head policy hi Ministry of Petroleum and Natural Gas and Colonia Road Transport Minister ani na angin Nitin Gadkari hian athlop ple ni in soyani rin hlel male puna alo chuak ta Gadkari fapa te pani nikhil le sarang te chuan Maharashtra a chini siam na factory le ethanol siam na company an enkola an pa Union Transport Minister Gadkari chuan E20 man anor na hle boka an chung kwa hian an hlok puina sa hle ni in soyani Congress Party point September nili sang ni som ni panga khan pawan khera kaltlangin Gadkari hian ethanol mang turin anor na sa a fapa te chu ethanol supplier lianan ni conflict of interest a om ti in an pua social media page chuan Gadkari chung kwa ten E20 atangin poisa an siam ti in
an vordar na salebok gatkari chuan an pu na aphaveka kan chung ko chini factory hi ethanol policy omma da ya tanga omto ania a enkol tu te chu kafapa te anni ke ka in rol lo ethanol man hi petroleum ministry le union cabinet in arel ania a ministry a rel ani lo ati ethanol hi kafapa te sum don na zong zong atanga za a som chawania india rama ethanol supply zong zonga bial point panga percent ayatlem chau an siam company te hian cheng vaibel chesang khajaruk chuang leiba an la nei jok ti in media interview a asoi he policy hi vaspai sarkar huna tangin a in tran dai to UPA huna po kal zelania tun sarkar ti bik ani lo atibok mileage chungchang po soyen gatkari chuan ite na tana siam motor hluya chuan chak taka tlan chuan mileage za a pathuma tanga panga vel atlave theya ma se khopui chung tlan na chuan adang lam vak lo engine ati chelo ati court lama zol ko na pani Bombay High Court a gatkari achung kwa an pu na video le thudik lo nia asoi adak na satawangin gatkari chuan misom ni pasari July sang hi som ni parukhan Bombay High Court a kalin Meta Facebook Instagram X Google le mi then khat chunga civil defamation suit a the luta a ukil te chuan he thu the dar hi thil dik lo le mi pui bum tum na ani E20 program hi petroleum ministry ta ani ti in na soya justice abai ahuza chuan an thu chu ngai to turina pomsaka clause 11 mangin phalna pe a court chuan thudik lo a omani chuan pai bo turin thutluk na asiam theidon ani Supreme Court in E20 dodal na PIL anol thung E20 dodal na PIL chu advocate aksay malhota chuan athe luta PIL a chuan April sang ni som ni pathum ma a motor chuak te tan E20 hi a himlo engine ati chetheya mileage atlaniama E20 awanga motor chia insurance claim nol sak anombok pama E0 ethanol tel loemo E10 tal du thlan tur pero se ti le chunga chuan label chiang tak tar ni bok se ti te ani ma se Supreme Court bench CJI BR Gawai le Justice K Vinod Chandran te chuan September ni khat sang ni som ni panga khan he PIL hi an hol court chuan sarkarin farmer te ham that na tur le rampum huap ngai to chungin policy asiama ethanol awangin engine chiat na a om ti fin fia na a om lo ti in sarkar thop zongin thuwa ti thua central chuan motor vaibel chani le point pariat pali enkol na tangin E20 awanga chiat na a om lo ti ata langbok Bombay High Court lama thu buai thelu ani malok khan Shishir Arun Tripathi BJP Nagpur City Social Media Cell convener chuan Nagpur Police Station FIR a thelut boka YouTuber Manish Kashyap Baka Instagram lama thu post Desi Voice Harshit Rathi Akles Ivati te chunga FIR a theluta gatkari le E20 chungchang thudik lo le mingchiat tumna video thedara apu ani YouTuber Manish Kashyap hian atoyata Innova High Cross tharchu E20 wanga achiat thu video a thedar wangani gatkari lamchuan a motora tuile petrol pol a umzok ti inan chang le tani central sarkar dinna central sarkar chuan E20 hi himto ka mileage tlaniam za pathuma tanga pangavel chawa oma octane engine chunga petrol al puwa dan soina sang jok le boruak chia ti zia omna ani jok ti in andin nangaya alading E0 za ethanol pollo adu tan lei thei anianga ma se aman ato jok don ti gatkari chuan asoi Bombay High Court a gatkari defamation case tuna alakal meka deepfake video te pai bo tura thupek chua ani theya I motor kha April sang hi somni pathum ma leya ni chuan amanuala E20
compatible ani le ni lo ena thang har satna ito kani chuan company service center report athamai thei tin hetianga ethanol za a somni zet pol ani chung hian India rama hian oil man atlom pha chuang lawa aman hi ato chhozela hei chu Middle East boina wang te po ani thei ve tho boka ama ero chu boina kara po ni se aman hi atlantiam ani lo point aman hi to zui zel om lo tak ani lain oil manero ato chhozel thawani